Chobani bagi tansa ke korang lelai Hai di Ya phabai Lamani bushuno nori thamnai buskango tokshawi Tanshani ya prino shongu Ya jadi kora Ubagari kora Ya jadi jomari kora Hari gusarani chirima kora Safano la kene ka chongi taku bukuk sho kaisha susuk imang chini abo no paita chini abo coba jotoni diprasa bai chini tikulayo chini kani kaisha imang jotoni Reta Lamani bushuno nori thamnai buskango tokshawi Tanshani ya prino shongu Ya jadi kora Ubagari kora Ya jadi jomari kora Hari kusarami chirima kora Uklok passing में जो तो तक करूँगा उklok passing Ya phabai Lamani bushuno nori thamnai buskango tokshawi Tanshani ya prino shongu Ya jadi kora Ubagari kora Ya jadi jomari kora Hari gusarani chirima kora mana sektor itu mana busang luksaman tino tam sama lukro ke sagari bela ke hambai sini media person dong no ini 28 tarik Maret 2024 ini sini east candidate sini Maharani sini Kriti Singh Deparma ini beli nomination belajar forum sini ambassador yang official ini ni ada 27 tarik Maret
2024 niya sini yang side ni west ni sini honorable again ni minister sini Shri Biplab Kumar Dev dia nomination dia farkan nggak sentini baru adalah constituency ni bisingkai sentini jodoh youth ini sing kaisa tak kalah 2024 ni Bidhan Sabha election Lok Sabha election itu sing kaisa awareness program hai kaya sing jodoh youth of high district kai lagi sing jompu jola ni sih kaya yang takar jola kai sini Bidri Bazar Haram jodoh jangan somni sing kaisa awal mungkin bahaya sini flag kai mungkin lagi sini jodoh youth Besar nahar bengkong bahar dong ni. Sini besar nahar mutu sini buat gerak sini kaham kan serai saka sini jafro 2 tarik sini ekor sign file sini baru lah hati kotor betul no video tiba nukha jokan tong salah ya pun lagi awal kaisa sini bahar mutongo jadi sini buat gerak hoi sini sini jodoh sini baru tangjak nai apa fiok jak nai sini nahar mung kaisa no reta tipale sini buat gerak awal kaisa tunggu sini permanent solution apa reta tipale awal ni sini nahar mung awal tak kuliah nahar mung kaisa tong nai awal sini kami ni baru rongo tak buat saya ke tong nai rongo sehingga sana musuh फायदे सिनि बुआ ग्रानि लगे लाइने जतनो दाखलाय लोक सभा इलेक्शनाव जों बाल बाक्साखे सिनि जे केन्डिडेट दङ खफलाय खायो जों सिनि बुसखांनि नाहारमुं जतनो मानाय खाय सिनि सफ्टवेयाव मानाय Ini sih mungkin. आं YTF नि सेन्ट्रेल कमिटिनि सेक्रेटारि